الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ميراث الأب والأم أصحاب الفروض بيان كتابان ميراث الصلب ميراث الزوجات ميراث الأب والأم ميراث الأب والأم يعني ميراث الأصول وأجمع العلماء على أن الأب إذا انفرد كان له جميع المال başka hiç kanda parası ikisi bulmagan ahvalda dadıslam meyitden dadıslam bolsa yalnız bu bütün mirasdan hemmini alıdı. Bunda icma var. Hemmini tasibini alıdı. Yalnız bolgan ahvalda atısı mirasdan hemmini alıdı. Bunun icma gitti. Ve ennehu izen faradal ebevani kânel ummu thuluth. Ata anısı baki. Dadısın ba, anısın ba. Bunda ahvalda anısı 3'ten 1 وللأب الباقي dadisi قاعدة كسنش دارم الله لقوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث ما هو نصا أجوكد إجماع واكين لكن ما عندها قرآن آية إنك بالجرجان بومو يعني بشترط من ده يساق للذكاء مثل حد الأنثيين ولا قلدمش ثلثين وغاني كان كم مرتبة وغاني كان أيال أرنن يرمسنا الدليل وأجمعوا على أن فرض الأبوين من ميراث ابنهما إذا كان للابن ولد أو ولد ابن السدسان كما أجقرق أهولدا دادي يلغز olgan أهولدا شو تعصيبان aldık. Hemmene تعصيبان aldık. Anısıyla birli olgan أهولدا anısı 3'ten 1 nap bolgan iken dadısı qilib qolgan aldık. Hem yana bir icma kelgan o'rin bor. Atanın alıdığan mirası oğlu ölüp ketip qalsa, aşı ölüp ketken kişininki özünün oğlu olub qalsa ya oğlunun oğlu olub qalsa, ata-ana her biri sudusunu aldı. 6'dan 1'ini aldı. Yani atası ve anası sudusan aldı ki. Bu iza kana yujadu al-far'ul varis. Far'ul varisden mesela farzantiya oğlunun farzanti olub qalsa ata-anası 6'dan 1'ini aldı. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ diyen şu. Şunama? Bir oğlun huzurda ata-anası okşayalım çıkalı var mı? Okşaşa. Tam olup kaldı. Yani اَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. Yani veled diyen sözünü izahlayımız yanında cumhur ala ennel velede huve'z-zekeru dunel unsa. Cumhur belki hem yardım eden bulsun. Muşu ayetteki veled diyen bulsun. Muşu ayetteki veled bu uğal bolunu gösterdi. Mesela veled diyen zeker olduğunu tamamını özü çıkardı. Kullu mevlud feva veled. Miyada muşu uğal bolunu gösterdi depti. Köpçülük alımlar. Ve khalafahum fi zâlike men şedde. Bir qancha alimlar untanın özü çıkardı dep qaradı. Davanken bunun nazarda belkimde cumhur uğal bolsa ya oğlunun oğlu olup qalsa andan sudusdan alıdı bu musibetçilik aldı demiş. Mesela kız olup qalsa mı? Nala bir kız oldu. Olmazsa emdanlar muvazzakar olsa. Şu vali unsa başka doğru. Kız olup qalsa da hoşmaz. Mesela kız yer bir kızdan qalsa ekan yarım nasa anısı altından bir adam ya şu zeker olunsa deyişler bir kız olup qalsa mı bir kız yerimini alıp düşün ama anısından nasıl sudusan alıptı yerim olup qalsa yine şu falandan yani bir lan kız olup qalsa sana iş qaldı bir kız olsa yerim andan anısından dadısı erbisi 6'dan 1'de aldı mı azraq asla dadısı tasibini aldı. Andan bu oğullan kızı olsa ata-anası 6'dan 1'den yapılan diken kapqağından zeker muslahazından sayı kılıyordunuz. oğlu qalsa hemen aldı. Oğlu olsa hemen aldı. Dadısı 6'dan 1'den yapılan diken.
Davanki şu vazakar vel unsa bo'lish kerak. Sen aslida qo'ygan. Vazakar vel unsa. Ya qiz bo'lsin, o'g'il bo'lsin, farzand bo'lsin ham ota-ona biri oldidan birda oladi. Va xalafan fi zalika man shaddadgan ayrim bir chiqargan birar Allah yaqbal o'g'ilni demakchi. Ve ecma'u ala anna al-aba la yunqasu ma'a zawil fara'idi min as-sudusi. Yani icma'ga o'rin dadı zadi farz egilari mirasxo'rlar bo'lgan ahvolda boshqa farz egilari mirasxo'rlar bo'lgan ahvolda uning nisisi 6dan 1dan to'lib ketmaydi. Eng to'yinchik shu. Va lahu ma zadana. Andın onun ortiqi ashabul furuddan eshib qolgan ortiq narsa shunda da qoldi. Va lahu ma zada. Yo'q o'zi oldigan sudusdan yana eshib qolgan ahvol bo'lsa, ta'siban oladi demak shu şey. Masalan, ota-ona bilan bir qiz qolib qolgan bo'lsa, onasi 6dan 1 oldi, dadasi 6dan 1 oldi, qiz yarmini oldi. Tamam? Onda hozir 6dan 1 aşamda 6dan 1 aşsa dadasi buni ta'siban oladi. Hadis bago kama baqiya fali awla rajulin zakar. وأجمعوا من هذا الباب على أن الأمة يحجبها الإخوة من الثلث إلى السدس. Yani bir icma kega urun var. Ona nesivisi 3'ten 1 aldığan nesividen 6dan 1'ge çıkıp kalıdı. Bunu şunda tölüp etkenler el-ihva. Meyitinin bir tukalları. Oğul bir tukallar olsun mümkün. Asli ana sulusunu alıp taş, ihva bulmasa. Ama mesela farzandım yok ki, ihva yok ki, anısı olan dadısı olan olsa sulusunu alıp da. Büyüklükki Pakistan'da bir Ruskan kardeşine olmasa, anının 3'ten 1, 6'dan 1 üstü. Ata alıdığı da. Bu kıyret için demeyin. Ya hazır dadının gibi yok. Anınınki 3'ten 1'den 6'dan 1 kalıdı dedi. Fa in kana lahu ihwatun fali ummihi sudus. Anısı 3'ten 1'ini alıttı, ihva bo'lganlikdan 6'dan 1 qolib qoldi. Bu hajb juz'iy deyiladi. Bir qismini hajb qilib o'tish, nisbasini to'ltirib o'tish deyiladi. Endi dadasi so'rab qolsa, qattiqni shuni olamoqladi. واختلفوا في أقل ما يحجب الأمة من الثلث إلى السدس من الإخوة. Mesela anına ihva bo'lib qolsa, yani o'g'il bir tuqqanlar bo'lib qolsa, 3'dan 1 ilishdan 6dan 1 ilishga tushirib qo'ydi degan. Yani qancha o'g'il qarindosh bo'lib qolsa tushirib qo'yadi degan masalada ixtiloflashdi. Mesela 2 bo'lsinmi yo 3 bo'lsinmi? فذهب علي رضي الله عنه وابن مسعود إلى أن الإخوة الحاجبين هم اثنان فصاعدا. İkkidən yuqarı bolsa, andın anını 3'dan 1'den 6dan 1'ge tölletip koydu depti bular. Ve bihi qala Malik, İmam Malik ve başka 4 imam şuna qaragan. Cumhurun qarashimiş. Ve zahaba ibn Abbas radiyallahu anhuma ila annahum thalathatun fasa'ida. İbn Abbas ihva degan so'zni boshqa masalalarda 2-3 degan masalalarda jumhurlar itlab qildi. Misal 3 qarindosh bo'lsa, andın anını 3'dan 1'den 6dan 1'ge tushirib qo'yadi, bu mushramaydi debdi. Va annal ithnan la yahjuman al-umma min al-thuluth ila al-sudus. Qilib qolsa, kuch yetmaydi tushirib qo'yishga. Wal khilafu ailun ila aqall ma yantaliq alayhi ism al-jam'. Diğer talashdas tigi nayber taqiladi bo'lsa, ko'plik degan mush ism nechi ism degan masala taqiladi. Netçi olsa köpük olan buldu. Aqallul cam 2 mu ya 3 mu? Degan masala. Faman qala aqallu ma yantaliq alayhi ismul jam' 3. En tuan bo'lsa 3 bo'lsa undan jam' hisoblanadi deb qarag'anlar dedi. Al-ikhwa al-hajibuna 3 fama fawq. 3-chi bo'lsa undan keyin to'llatalaydi debdi. Ve men qala aqallu ma yantaliq alayhi ismul jam' 2. En tuana 2 deb qarag'anlar bular al-ikhwa al-hajibuna hum 2 debdi. Yani 2 dan bo'lsa to'n tushirib qo'yadi. Yani fi qawli ta'ala fa in kana lahu ikhwatun, yani
Ahavani desakmi bo'ladi demoqchi. Ikki qarindosh bo'lsa 3dan 1dan 6dan 1 tushirib qo'ydi demoqchi. Yana hadisda al-ithnani fama fawqahuma jamaa. Ashumamda ikkininki tushirib qo'yganligi dalil bo'ladi. ولا خلاف أن الذكر والأنثى يدخلان تحت اسم الإخوة في الآية وذلك عند الجمهور. أن كيف قال الله إخوة ديان سوزدون إسجا وقال قز خرداشلنا همسه كردور الولد دينجا قز وقالم مفرزنا كردور دينجا وخشش إخوة دينجا مس كردور بس إخوة ديان وقال خرداشلنا gösterdi. لكن عند قزلام بلكي تغليبا كرب كتشي ممكن değil. وقال بعض المتأخرين لا أنقل الأمة من الثلث إلى السدس بالأخوات المنفردات. وقال بماي آسنlarla bulup qaç yalğız. Anını 3'ten 1'den 6'dan 1'ge tören düşürüp qo'ymaydi. Men unda tören düşürmeyman. Tören düşürüşni to'g'ri deb qaramayman demoqchi. Bazı mutaxxirindan Ibn Hazm bo'lishi mumkin deb qarabdi. لأنه زعم أنه ليس ينطلق عليهن اسم الإخوة إلا أن يكون معهن أخ لموضع تغليب المذكر على المؤنث. Çünkü onun deyişçe kızlarla oğul bir tuqqan bo'lsa andın bulağa ihva degan so'zni ishlatmaydi, tagliban qiladi. Agar unda bo'lmasa ishlatmaydi, yani axavat deb ishlatib demoqchi. Unda ekan o'g'il bo'lmay qolsa tushirib qo'ymaydi demoqchi ekan. إذ اسم الإخوة هو جمع أخ والأخ مذكر. إخوة ديان أخ من كبسكة أخ ديان مذكر. إذا مذكر دم براس بمي قاسا وغال دم براس بمي قاسا همسة مؤنث أخوات ولا قاسا من الثلث إلى السدس شرب الموجود. Bu anda mesela şaz qarashlar bu mutaxir. Çünkü bu bunda deyishdan ilgari asr sahaba va tabi'in asr al-a'immah al-mujtahidin da bu mesela belgilenib qolgan. واختلفوا من هذا الباب في من يرث السدس الذي تحجب عنه الأم بالإخوة. وهذا إخوة بلا قاسة إشكي وإشكيدن جوكري إخوة بلا قاسة أنا 3'ten 1'den 6'dan 1'e düşürüp koydu diyen. Daha 3'ten 1 diyen 6'dan 1'de ikisi olup gitti. Ama 6'dan 1'ine yerimini aldı 3'ten 1'den 6'dan 1'ine. Ağam ki ay yerim kapağın 6'dan 1'ine kim oldu diyende ihtilaflaştı. Ve delike idâ terekel mutevaffa ebeveyni ve ihvan. Vefat olguçı atısı anısı ve kırındaşlarını taşlap etken bolsa aşı 6'dan 1'ine kim oldu? Fekal cumhur köpçülük alimler yaptı. ذَلِكَ السُّدُسُ لِلْأَبِ مَعَ الْأَرْبَعَةِ الْأَسْدَاسِ. Aşı 6'dan 1'ini dadısı alıdı. Aslında anısı maqulmuşu ihva boğallıqdan 6'dan 1 aldı mı? 6'dan 1 alğandan keyin dadı boğaçqa bu ihva alanmaydı. Majmu'lukda. İhva alanmayken aş qap qalğan 6'dan 5'nin hammini dadı alıdı demiş. Aslında onun 3'ten 1'ini alsa dada kapağını aldı. Lekin 6'dan 1'ge tushirib qo'ygandan keyin 3'ten 1'ini 6'dan 1'si qilib qolgan. Bundan dada ta'sirini ilib demiş. Neticede 6'dan 2 bo'lsak, onu 6'dan 1'ini aldı, dada 6'dan 5'ini aldı demiş. Ve hozir nerede ihva onun bir qism nisbasini hajb qilyapti. Hem o'zim olamadı. Bakar bu alımızdan unutulan quruq qo'liq qaytib ketgan. Hajibun va mahjuban. Mahjubun bil ab va hajibun lil um. Mahjub bo'lganini qanday to'sadi? Mujnal to'sgan jumhurmanda to'sdi. Ha jumhur bu mahjub. Lekin mahjub bo'lsa mush bo'lib qolsa, biz mahjub turliq adını hajb kulli va musulmon hajb juz'iy qilib turadi. Yani 6'dan 1'ini to'sab qo'ygan emas. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذلك السدس للإخوة الذين حجبوا. ابن عباس أشو حاجب بوغان بيجتقان كرنداشلا أولدو مشنه دبتو. وللأب الثلثان. دادا ثلثين aldı. Danki ana ثلثين yerimini aldı, ثلثي çıkıldı. لأنه ليس في الأصول من يحجب ولا يأخذ ما حجبه. Çünkü usul qaydada başqa nurg'un masalalar shunday serib qaraydigan bo'lsak, mirosning usul qoidasida birisi birisini hajb qiladi,
Aş hacib qilib og'iz bo'lgan ash mirasni o'zi olmay qolgan shu. Hacib qilib ham o'zi bo'lganiga o'zi shundan oladi. Bu asli qoida dedi. Tadının üçte şu bir nemdeliği var ki Abdülhamid Basri'nin önüne getiriyor. Tadının üçten iskilini şükretmedi. Kısa olsa ananın üçten altından bir çürük değil. Tadı üçte eşkin alır dedi. Hem kalan ısmarlık dedi. Asli anadın üçten bir gitti. Dadı üçten eşki. Üçten eşkisi o edilmedi. Onun tölbetki ahali yok. Anının yerimi kaldırıp da yerimini kesip lan üz alırda ihva etmezsin. Çünkü bu başqalına mirasdan tosap qo'yap o'zikilar. O'zi bo'lganlikdan tosap qo'ygan ash mirasni o'zi olmay ular boshqadan oldilar shu. Demakchi. Ibn Abbas. Illa al-ikhwa ma'al aba. Mana ikhwa ma'al aba bunda ahvolda mana sizlar bunda deb turildinglar. Uning boshqa usulda unda bir ish yo'q. Ularga sizlar mana bunda deb turolmanglar. Bu ikhwa o'zi ashunda to'sola olgan ekan boshqa miras. Oldimagan ekan, oldimagan mirasni o'zi oladi buni. İbn Abbas demek yani miras usul kaidesinde birisi şunda kelip lan başka miras aldırmayı ya ki mirasın kimliklerke ahvalda baş aldırmayan mirasın özüne başkalarına ammaysan da tosağın mirasın özüne yüzü ammayda aşıyordu yüzü alıdı İhvamı İşte anına üçten birden altından bir müşrik olan iken altıdan birine kapı altıdan birine özü ilişkiler şu kaideler şunda ağırladı. Sizin şartlar illa ihvamalar müşrik falan da trollama bu şu kaide kıladı mı? وضعف قوم الإسناد بذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. İbn Abbas şunda qaragan degan bu rivayetne isnad jihatdan ba'zi olimlar bu ojiz deb qaraydi. Yani İbn Abbas unda deganligi bir şeylik emas. Ve qawl İbn Abbas huwal qiyas. İbn Abbas'ınki muj qarshi say bo'lgan taqdirda rivoyat jihatdan başqa bütün miras masalalariga qiyosga o'lchamga tushadi. Yani bir xil ma'noda jumhurninki qiyos tushmaydi. Yani bu masalada qiyos tushishi kerak emas. Çünkü mirasning ko'p narsalari unda qiyosga mumkinmaydi. واختلفوا من هذا الباب في التي تعرف بالغراوين. مش مناسبلك يعني غراوية dediğim mesele var. İki türlük mesele var. غراوية يعني كسنة جمسة غراوين desek المسألة الغراوية يعني الغراء يعني المسألة العمرية يعني عمريتين diye mesele. Hazreti Ömer şu vakalıkta hüküm koygaçka meseletul umariye deb atalgan. Ve hiye bu mesele ibaret fi men tereke zevceten ve ebeveyn ev zevcen ve ebeveyn. Atanını kaldırıp etti yani cüddünü kaldırıp etti. Ya ayalını kaldırıp etti ya yerini kaldırıp etti. Muş mesele. Fekal cumhur fil ula lizzevcetir ruba. Cumhur amda birinci meselede yani ervele gidip ayalından özün atanısını kaldırıp etti yavulda. Ayalı tütten bir naldo. Li'ademi vücudul far'al varis. Velil-umme thuluthu ma baqiya. Ona tapqağın kısmının ayalı tütten birini boğandın keyin tapqağının üçten birini. Hemminin olmasına var. Hemminin üçten birini olmasına. Tapqağının tütten birini boğandın keyin ayalı tapqağının üçten birini. Ve huve rubu rasmal. Ama tapqağının üçten birini hesapsak bütün rasmalının tütten biri çıkıdı bu dedi. Tamam. وَلِلْأَبِّ مَا بَقِيَ وَهُوَ النِّصْفُ. Dadisi kına buldu. Yerimin aldı. Balış yok abi. Meseletul garaviye balış yok. Şu iri ayalı var, onda atanısı var. Yani ayalı tapqagan ahvalda ayalı tütten birini. Bütün mirasdan tütten birini aldı. Anısı ayalı tütten birini boğandı, tapqaganının üçten birini aldı. Bu ağını bütün mirasdan tütten biri çıktı dedim. Ama dadisi tapqağını şundan ta'siban aldı. O olsa yerime deydi. Yani bu rubu'dan işkisi yani. Yerime degeni rubu'dan işkisi. Yani lan kanalda anıga rubu' dadıga rubu'an oldu. Yani zekanın sağladığının sayım oldu. وقالوا في الثانية ikinci ahvalda çoğu ayağı da kitap yeri tapqağın atanız tapqağı ahvalda للزوج النصف ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد نصف
لعدم وجود الفرع الوارث. وللأم ثلث ما بقي. Anısı yeri apağının ki kapkağının 3'ten 1'ini aldı. Bu bütün mirasın 6'dan 1'i. وَلِلْأَبِ مَا بَقِيَ وَهُوَ السُّدُسَانِ. Dadısı kapkağını tasibini aldı. O kapkağını sudustan çıkısı ki. Sulus oldu. Sen gel sulus oldu. Bunun mu dada ağının şikesine ağırmadı. وقول زيد رضي الله عنه والمشهور من قول علي رضي الله عنه. وقال ابن عباس رضي الله عنه في الأولى. ابن عباس رضي الله عنه birinci meselede iri ölüp ketken meselede ayalı tütten birini alıyordu dedi. Bütün mirasının tütten biri. Ama bunu da ittifak hazır. وَلِلْأُمِّ الثُّلُث مِنْهُ. Ana kapkağın mirasının yani tütten birini çıkarıp etkenliğin için kapkağının 3'ten 1 emez. Bütün mirasının 3'ten 1'ini. لأنها ذات فرق. Çünkü bu Kur'an-ı Kerim'de ثُلُث'ta bektir etken. Aval anı ağrıtıp onun dikin. Aval anı ayrı zaten. Bu şundan yani. Ayağının tütten 1'ini var. Anığı 3'ten 1. Yani bu ikisi takasmaydı. Yani ikisi çıkıda şöyle. Bütün mirasın. Tütten 1, 3'ten 1. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de فَاِلَّمْ يَكُنْ لَهُ فَلِيُمَ ثُلُث dedi. Ana 3'ten 1 de Kur'an-ı Kerim belgeleyen farz bu. O sulusul baki denen yapıyor mu için? وَلِلْأَبْ مَا بَقِيَ لِأَنَّهُ عَاسِبٌ. Onda dada asabı ve başka kaptağını alırdı. Kaptağını kaçak çıktı? 6'dan 1 çıktı. Mesela 4'ten 1'ini mümkün 12 değil. 12 bölsek 4'ten 1'e 3 oldu. Ayal aldım ha. Andan sorusigen 4 olanda 4 oldu. Bunu ana aldı. 4 ile 3 yetti ha. 5 kaldı. 5 üç kaldı. Yani olsun neden çıktı bana? وَلِلَّهِ مَا بَقِيَ لِأَنَّهُ عَاسِبٌ. Kapkağını şundan aldı. وقال أيضا في الثانية ikinci meselede ayal hareketli ahvalda للزوج النصف وللأم الثلث لأنها ذات فرد مسمى يعني ثلث الباقي مس الثلث ثلث الجميع وللأب ما بقي. وبه قال شريح القاضي وداود وابن سيرين وجماعة. وفش ما يدادر تعرف تشكله غراوية عمرية المسألة العمرية غراوية مش باقل كأن باسم بلانشت وعمدة الجمهور أن الأب والأم لما كان إذا انفردا بالمال كان للأم الثلث وللأب الباقي هنا. Cumhurun dalili ata-ana işkeyle yalnız olup kalın ahvalda anası 3'ten 1'ini aldı, dadısı kapkağının solu sen oldu. Ama bunun ذكر مسعد sen nisal buldu. وجب أن يكون الحال كذلك فيما بقي من المال. Davanken ayalı ya bir apağının kimmo işkağın malda aşında oksuz polisi lazım. كأنهم رأوا أن كون ميراث الأم أكثر من ميراث الأب خروجا عن الأصول. Bu bulandı. Ona dadının ort miras edişi bu usul kaide kılaktırdı. Dertruağında görünüdü öyle. Çünkü aşağı biz diyende sulsul baki demesek İbn Abbas'ın diyen demeslerse anının ağını dadının ağının cıpıldı. Geçip edilmez. Anının ağını aslında ismini eşkıdı. Dadının ismini eşkıdı. Tabii ki eşkıdı. Ma cumhurda mı olurken Kur'an-ı Kerim'de delil var. Kur'an-ı Kerim'de olsan وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. Zaman وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ diyingen atayla yapmalıkı aşağı ثُلُثُ bâki diyen buldurdu. Bu misal فَاِنْ كَانَ دَقُلَبْلًا فَلِأُمِّ الثُّلُثُ buldu. وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ diyenden ekleşi atayla ekleşi olursa aşağı değil. وورثه أبواه وورثه أبواه فيما بقي بعد نصيب أصحاب الفروض الأخرى يعني. أصحاب الفروض دين عصبة كمنا؟ يقدر عصبة. أنا ده شو جاب شخصه دين
Ya öyle bu yani ummuhu fardan ve abuhu ta'siban. Peki bu cumhur ve varithu abawahu diye sözün ekilişi sulusul baqi ba'da rubu yani ba'da nasib ahad az-zawjayn yengep bu tebturu. Bu mesela mani elmasma İslam kamışıyor. Falyumma sulus kısım. Ma o artık yapıyoruz. Bu arada aslında فإن كان له إخوة فليهما السدس نعم mani hükmüne başka çıkaran dekman da bu da anından da böyle çıkış asabiye olan erkek gülüş ayağı böyle şu an değil. Ama kendi anından kendi İkhvatun fəliyhuma السدس onda da 5 yaşında adam oldu mesela cumhuruna karşı. Ana baba aldıdan biri kalmamda aldıdan 5 yıldan oldu. Ama o da asabiyelikten çıktı bana. Cumhuriyet'e başlamaz. İbn Abbas'ın gibi başlar. Cumhuriyet'e başlar. Cumhuriyet'e arasında şu anından şikayeti olup oldu. Anından şikayeti oldu. Dağılıyor andan şikayeti masada şu. Şikayeti masada şu mu? Ya şaldı ya tutmaz. Ya Cumhuriyet'e şu tenkenden fotoğrafımızda eşit bakım sudusunu kim olduğu diye vakitte Cumhur sudusunu şu dalalı yani dalının başında ama burulu dedi. İbn Abbas olsa sudusunu anının tuslaqlarının sudusunu ne? Ya bu da buradaki başka mesele gap bu. İhva boğan çağdaki gapni dağıtılsın. Şu anamda bir yerde ashabul paraz olup kalıp bir yerde asabiye olup kalan nekende. Magabının Müslüman çağırsa. Ayet şu nemedeki vatkan mesela. Arayamanın üstündeki ayet demez. Ya. Şuna balırdan da bu ayetin şu meselede bakılsa mağdur arayanın meselesi açıkla. Hadi ihva meselesi kendisi. İhvanın haciplerke ahvaldaki aslında tuttan birini alttı, ana altından tutma alttı da anası altından çıkın alttı, kaçı altından bir güçlüler kelime altından biri da katıp etti, altından 5 oldu diyen geldi. Ben onu ana aslında tatbın ashabul kuruz mu ya ki asabiye olabilir? Ya ana ashabul furuz. Ashabul kuruz olsa anda olsa baqinin müştemillenişi tarzı doğrulanmaz o. Ashabul kuruz diye birisi boğan diye Allah'ın nesi emas. Ashabul kuruz hemimiz tamalladı o. Bunun da kapağından nasıl bir aldınız mı? Yazır şu cumhur ashabul furud dedi anası. Peki muşu meselede garraviyada ana ashabul furud degan ayol ya er nesis apboğanın kapqağının içinden ashabul furud. Yani bu adım bitken bir nima? Yani üçten birine sulusul baqi deganmi farq şu. Yani bitilgan bir nesi var. Bundan turadi. Bunun dalilini nima mana varithahu abawahu deb mushrikat ekib qo'ydi. Bu ekib qo'yganlikda aniga nisbisini bir qo'ygan ekan, zavjiga bir qo'ygan ekan, ondan ataning nisbisini bir qilgan bo'lsa, qatqandan unda degan gap dalil. Jumhurning dalilini xabar urib Devletleşkiye tarzı düşüyor mu? Mesela o taraf alkanına ayarına o ayette neskelgen. Ma anının o neskelgen. Bu payda birbirisiyle ilgili katarının kollarının bakına anısırıyor. Mesela ayarının bakına koysun bunu yürüdüğümüzde kalın. Zekerimiz bu Hüseyin aşını keltirip Ma mesela ona kodlayımda bu asabiye olup kalan da kanımandı. Tadıdan bir şey. Mesela ashabul hem ashabul kuruz sen da suluslu cemaati bunu sulusul baqi deb turib deding ya. Nimaga asosan sulusul baqi nimaga asosan sen varithahu abawahu degan so'zga asosan buni vajib istidlolda agar sulusul baqi bo'lgan bo'lsa-da varithahu abawahu deb jumaytdi buni. Bu oyatda birda fa'illam yaqullahu baladun balun gibi oldu. للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلا نصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد فورثه أبواه. Ya da ikhvanın gibi ya gibi her ayağının gibi yok mu ayağının Müslümanlar? Ya şu her ayağı bulaşım bunu zikretmedi. Baldır bunu al, müşahede. Yani bakiyini aldığı diyen meclisten çıkış için hem de beşli bir adam ilave boğandan kinki ya da... Ya bu arada nasıl sana, nasıl değil olmaydı? Yani şunda bir küçük çıkava istedilerim. Varithahu abawahu diyen yani bu sözden aslında Aleyhisselam
bunda to'g'ri tushunib ekan sulusul baqi bo'lmagan bo'lsa sulusul baqi bo'lsa varithahu abawahu deb qo'ygan eri ayollar qo'ygandan keyingi buni bildirdi debdi. Sen nasıl olsa o nima qilolmaydi yoki zohir bo'lsa. Lekin bu dalolat unda dalolat bo'lganki jumhur unda isloh qilib boqqanga. Ya'ni u qarshi taraf unda dalolat chiqmaydi deb turadi. Bu masalatul g'arrawiyya umariyya. المسألة العمرية نعم وهذا مذهب جمهور الصحابة والفقهاء فخالف ابن عباس في ذلك فقال لها ثلث الكل لأن الله تعالى فرض لها السدس مع الولد فقال وللأم السدس مما ترك إن كان له ولد ثم ذكر لها مع عدم الولد الثلث فقال فإن لم يكن له ولد ووارثه أبواه فلأمه الثلث فيفهم منه أن المراد ثلث أصل التركة ثلث الجميع demek. ويؤيد ذلك أن الفروض المقدرة كلها تنسب إلى أصل التركة بعد الوصية بالدين. ما وصلنا دينه بونشون. يعني ثلث يا ثلث دسا أصل التركة ثلث الجميع بولتين دينه. ابن عباس ندرس شو. وأجيب بأن قوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث يفيد أن للأم ثلث ما ورثه الأبوان ما وجد الإسلام رجاسا وورثه أبواه يعني ثلث ما ورثه الأبوان فإن ورثا كل المال فلها ثلث الكل وإن ورثا الباقي فلها ثلثه يعني ثلث الباقي وبذلك يكون قوله تعالى وورثه أبواه ذا فائدة ولو كانت الأم ترث ثلث التركة مطلقا لكان يكفي أن يقال فإن لم يكن له ولد فلأمه ثلث ما هو جمهور منك ردياسي كنا ويصير قوله وورثه أبواه بغير فائدة وهو لا يجوز ثم إنه لو أخذت الأم ثلث التركة مع الزوج والأب لكان نصيبها ضعف نصيب الأب للزوج النصف وللأم الثلث وللأب ما بقي وهو الثلث أنا دبنوش كسنا وهذا لا يتفق مع النص على أن الذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان في درجة واحدة لكن الذكر مثل حظ الأنثيين وجمهورك يوم دبر الدراسة للذكر مثل حظ الأنثيين بالله بيجاب ما هو يكون في أولاد بيجاب فروع بيجاب ما أصول بيجاب ما زادس أصولنا فروع قياس لو زاد أنا umum jihatdan bunda isolsa qoldi islom shariatida mirosimizda o'xshash darajaga o'xshash xatoligi bo'lib qolsa o'g'il qizning ikkasini oldi degan bir nima digil bo'ldi deydi. Masalan shu avlodda shunday buni ota-onalar shunday bo'ldi deb bir prinsip yuktib dadiningki o'sha ahvolda onadan ajrab qolsa bu islom ro'yiga kelmaydi deb yana deb turamiz ولو كان مع الأبوين الزوجة وأخذت الأم ثلث التركة اشتمرنا بكسان لكان نصيبها قريبا من نصيب الأب دادنكلن تنصب قلده يخلص قل لأن المسألة حينئذ من 12 للزوجة الربع بس أيال ويشكدن شنالدش تمام ربع ديان تتنبرب شول وللأم الثلث تدل ده أنا منكين وللأب الباقي 5 تد باش هذا يخلص قلده ومن ثم أجمع الصحابة عدد بن عباس على أن الأم ثلث الباقي في هذه المسألة. ابن عباس لم يذكره لكن باشقلان يمس لذلك ثلث الباقي تروت. وعمدة الجمهور أن الأب والأم لما كان إذا انفرد بالمال كان للأم الثلث وللأب الباقي وجب أن يكون الحال كذلك فيما بقي من المال. لكن Katbağının aldığın çağdımı aşında üçten birden aldı katbağında da eskireğe geldi. Kendihim ra'u yani bu hazır katbağın ahvalda mındadır de. Ne için katbağının üçten birden aldı denge getmiyor cumhur ha? Tamam? Şu anda dedi. Yok. Hazır cumhur derdi. Anıdan dadı boğa aldılar. Anı üçten birden aldı da katbağını aldı. Endi eri ayoli bo'lgan ahvolda bu chaqdima baqining ayda 3dan 1ni aylab qolgan dadil ish kerak dedi. Nima uchun sulusul jami'ani olmay, ya'ni asli merosni olmay bu baqidan oladi degan dalil ekan bu.
Ve Cumhur'un işlerettiğini hazır koyuyorken geldi. Çünkü bak İbn Abbas bunu kaylamaz. Yani benim için kapkağındım anladım üçten birine ayrılmaya zihni ulmatı bu. Aslı bütün mirasını üçten birine ayrılsa diye. Ne için onu uçurup koymak zihni delil yapmış gerek. Mesela sulusul cemiyana bunda yalnız kalan çatlarında alıp da yani sulusul bakiyonu o şey oldu. Sulusul bakiyen erişik ulmatı mısal. Mesela İbn Abbas'ın onu nasıl güçlü olmuş oldu. Kadın sulus da boğan dike bu inab nasda bunda düşünüyor. Ve veritev ebevav diyenine şu anda kapkağında atansı algan bolsa da bunda düşünürdün. Kendam ra'av en yakuna mirasal umme ekser min mirasal ebbi hurucan anıl usul. Nağınken anınınki aldığın mirası kızınınkinin eşip ketip kalsa bu usul kaidige üzüldü. Karagan bolsun mümkün cumhur. وعمدة الفريق الآخر أن الأمة ذات فرد مسمى والأب عازم. الثلث تركب أنا درس كقرن الله والعاصب ليس له فرد محدود مع ذي الفروض. هذا يقولون لا وإذا بكم برأغلب عاصب الله. وش كقرن كانش وسا شنو الله. بل يقل ويكثر. يعني الله نسيس أزور شو ممكن تقول شو ممكن. بعض الناس كم مسألة مش ممكن. وما عليه الجمهور من طريق التعليل أظهر. Yani illet göğsün mesela bu. Kur'an-ı Kerim ayetinde göğsü cihazlamaz. İllet göğsü bu dadınınki onunki de azılıp kalsanda oldu diye bu canlıktaydı. Ve ma aleyhil farik thani yani İbn Abbas radıyallahu anh'ın karışı ma adem ta'lili azhar. Bunda illet göğsü cümleyle kıygan delili o canlıktaydı. وعني بالتعليل هنا يكون أحق سببي الإنسان أولى بالإيثار يعني الأب من الأم. Yani تعليل المقصد ضد taraf çıkarak ilişkirekte diye mesela. ضد diğerde farzatın dünya birisi de asas bu başka. Bu çıkarak asıldı diye yapmalı. Mirasul ihvati lil el ihva lil Ana bir qarindoshlar. Ana bir tuqqan o'g'illar deylan. Ana dadı bir boşuyor. Bo'ldi. Asar oldu. Ashab mufrudumay asar oldu. Yani ihval aşıkka asar oldu. Yani ihval li Ana bir dadı bilek o'g'il bir tuqqanlarning mirasi. وأجمع العلماء على أن الإخوة للأم إذا انفرد الواحد منهم أن له السدس ذكرا كان أو أنثى. Bunun icma vakı. Onu bir tuqqan aksiye enis bo'lib qolsa, birisi bo'lib qolsa, sudusdan. Yani qiz bo'lsin, o'g'il bo'lsin deb. وأنهم إن كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث على السوية. Birden ko'p bo'lsa, 2 ya 4 bo'lib qolsa, bular 3dan 1ni teng ulashdi. Yani zakar bo'lsin, unsa bo'lsin, teng ulashdi. فهم شركاء في الثلث yani. للذكر منهم مثل حظ الأنثى سواء. تعصيبا القاسة للذكر مثل حظ الأنثى. ما مثل ده غير تنال كان ما قياس شنو هذا؟ تمام؟ وأجمعوا على أنهم لا يرثون مع أربعة. demek şu burada olduğumuz icma var. Kıyas düşmeyi de şu. İcma. Çünkü nasıl var? وأجمعوا على أنهم لا يرثون مع أربعة. الإخوة للأم وشتوت كل kişiler bu qasa mirasdan mahcup buldu. وهم الأب والجد أبو الأب وإن على dadısı olub qasa. Birincisi dadısı. Dadı olub qasa an tarafdan olğan bir tuqqını miras almaydı. İkincisi çoğ dadısı. Çoğ dadısı dediğimizde dadının dadısını göz tutmaz. Dadının dadısı yani dadının dadısının dadısı. Anının dadısı var. Bu ahvalda miras almaydı iken. والبنون ذكرانهم وإناثهم ميتنا أغل قز برزن olub qalsa ixvalihum alanmaydı ekan. وبنو البنين yani oğlunun oğlu olub qalsa alanmaydı. Oğlunun kızı olub qalsa veriş mümkün. Tamam? Balları demek. Oğlunun balları. Lekin kızının balları olub qalsa alaydı. وَانْسَفُلُوا ذُكْرَانُهُمْ وَإِنَاثُهُمْ وهذا كله لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة كلالة diyen ya atansı yok ya farzant yok. Yani yalnız müşterek yapalım da o. Onda bir gap var o. Yalnız müşterek yapalım. Yani men la asla lahu ve la fara kelale. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ولو أخ أو أخت.
أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث تسمى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث هذا أخ أو أخت دبل أخ وأخت لأمهم يبيهم هذا هنا علماء القرآن وذلك أن الإجماع انعقد على أن المقصود بهذه الآية هم الإخوة للأمة فقط إجماعا مش آيات كيف أخونا أخت ديالنا إخوة أشقاء مسبوع إخوة للأمة بشنو نمشون الإخوة الأشقاء عصبة بوغلق شنو وأصحاب المفردة مس عصبة بوغلقتن بهذه الساعة إخوة الأمة كيان بشنو والإجماع كان المسألة الوقت وقد قرئ وله أخ أو أخت من أمه أنا يعني قراءة وانتم وقراءة هذا بدو تفسير نور نمسخن ده إزاله قراءة أنا دربتم برقصة خرنداشlar edi. Buni qandash deymiz bu? Qarindosh bosh, qandash bosh. Bir qo'sa qarindashlar. Ular uni o'tgandan tasdiqdan bilishadi yo ayrildi. Hozir meyit mesela o'lib ketdi. O'lib ketgandan keyin buning mashunda uni biz tuqqan qarindoshi bor. Anisi yo'q degan gap bor. Kalalar yana anisi yo'q degan balasimi yo'q. Faqat onasining qo'shnidan chiqqan, biz tuqqan qarindoshi bor. Dadasi boshqa. Lekin oni bir tuqqan. Yani başka erdim bo'lgan bola ekan bu. Shu tuqqani oldidan birini oldi. وذلك أن الإجماع انعقد على أن المقصود بهذه الآيات هم الإخوة للأم فقط. مش آيات أخ وأخت يمنا إخوة للأم ده شندقل وزغا على الإجماع كأجان. شو كان بالقراءة ولو أخ أو أخت من أمه ده كأجان. مش قراءة هذا عشان بالتفسير ده بلاد إذا غبّه. وكذلك أجمعوا فيما أحسبها هنا على أن الكلالة هي فقد الأصناف الأربعة التي ذكرنا من النسب. يعني كلال يعني ماذا؟ كلال زغلط. يعني كلالنا مش مضمون ده تكلم إجماع كيان. يعني تطلق يقين تطلق يوك شيء دمشقين. نسب جاتن تطلق يقين تكون يوك شيء كلالة ديماز. يعني الآباء دادسه والأجداد شون دادسه والبنين وبن البنين. Tört desek mi şu? Sul ve furu yok desek bu. Mirasul ihvati lil abi vel ummi ev lil abi. İhva lil abi vel ummi diye eşikka deyilgen. Dadisi mi bir, anası mi bir qarindoshlar. Yoki dadisi bir qarindoshlar. Bunun mirasi qanday taqsim qilindi? وأجمع العلماء على أن الإخوة للأب والأم أو للأب فقط يرثون في الكلالة أيضا وكلال جاي درسيا بلر ومغان كشيبته شو هذا ولا كيف قاسا إخوة الأشقاء ما أولده إخوة للأب بغن أهود ما أولده المسي أما الأخت إذا انفردت فإن لها النصف يلغز بر أمشير سواكين أخت شقيقة بو زمان أما الأخت إذا انفردت فإن لها النصف وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان كالحال في البنات بنت ما برسوس النصف شكوسا ثلثان ولدين وأنهم إن كانوا ذكورا وإناثا قز أغل أرلش بيشتقل الله قاسا فللذكر مثل حد الأنثيين كحال البنين مع البنات قز لا أغل وسا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حد الأنثيين دقيم أخشاش أغل شكسر قز برس ألدين ما كرندش لا مثل استمشن دار وهذا لقوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة دي مش آياتنا تقزاز أساسا نصا إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كان إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين وإن كان إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين مشان نمشي يعني ما آياتنا هذا بيشنا جملة أيغة دلشوا إلا أنهم اختلفوا في معنى الكلالة هنا في أشياء واتفقوا منها في أشياء يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى لكن يا كلامنا مضمون من عبارات يعني بعض المسألة اتفاق كائنوا اختلاف بينوا زبنا عزب بيان خلناس مثلا فمن ذلك أنهم أجمعوا في هذا الباب على أن الإخوة الأب والأم ذكرانا كانوا أو إناثا أنهم لا يرثون مع الولد الذكر شيئا الإخوة للأب والأم دقال الإخوة الأشقاء يوسك غيرهم يعني إجماع كان بالمسألة وغل فرزنت بوغن أهوال دار
o bir tuqqan aşıqqa qarindoshlar, o'g'il olsun, qiz olsun, aralash olsun, bular miras olmaydi debdi. Ya'ni bu mahjubuna ma'al far'il waris demakchi. Wala ma'a waladil walad, wala ma'al abi shay'an. Waladil walad o'g'lining o'g'li deydi, yoki bolasining bolasi deydi. Far'il waris bor degan gapmi shu, shunami? Wala ma'al abi shay'an. Abi degan usul, asl. Usul va furu bo'lib qolsa, miras olmaydi degan ekan. Chunki bular al-ab wal ibn yahjubuna al-akhawat. واختلفوا فيما سوى ذلك. بنقول باش مسألة قلنا. فمنها أنهم اختلفوا في ميراث الإخوة للأب والأم مع البنت أو البنات. شو قدام مثلا أغل بلولب قاسا. تدريشنا ولد الذكر ولب قاسا لما يدود ده. هم ده كذولب قاس شو؟ يعني برقانش كذولب قاسا. بو إخوة أشقاء الله لم دول لم دول. فمنها أنهم اختلفوا في ميراث الأخوات تبتو. ما مثلا تسببتو ميراث الأخوات طبعا إخوة مسكين الأخوات للأب والأم يعني قزم شيرلره شقيق قزم شيرلر بوغان أهولدا bir qiza bir qanch qizi bo'lsa bu miras ola olamdi degan masalada ixtiloflashdi. فذهب الجمهور إلى أنهن عصبة يعطون ما فضل عن البنات. أخوات الشقيقات hazır asab bo'lib ketdi debdi. Qizlarning qappog'ini oladi, ta'siban debdi. Jumhurning qarashi. Va Davud ibn Ali az-Zahiri va toifatun ila anna al-ukhta la tarithu ma'al binti shay'a. Davud az-Zahiri bu qiz bo'lgan ekan, far'ul varis bo'lgan ekan, bu ukhti shaqiqa olmaydi debdi. وعمدة الجمهور في هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ابنة وابنة ابن وأخت. يعني بخاري رواية مشاهدسته ابن مسعود عند أبو رجل قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبو قيغان ديجان ابنة وابنة ابن وأخت. قصدن برسي var, oğlunun bir kızı var, ondan hemşirisi var. İnne lil binti an-nisf. Kızı yerimde aldı. Velibnetul ibne sudus. Oğlunun kızı 6'dan 1'ini aldı. Tekmileten lis-sulusayn. Yani bunu olan hazır qizlar tava olgan sulusayn nasiba to'liq bo'lib ketdi. Odatda qizlarning nasibi shu ana yuqori ballas sulusayn dedi-ku. Shuni sulusayn to'liq bo'lib ketdi dedi. Va ma baqiya fal-ukht an qabbag'ini kim oldi? Hemşirisi aldı dedi. Hemşirisi aldı ama cumhurning dalili mana. Bu seyyidis Buxoriy rivoyat qilgan. Bu hadisdan olimlar al-akhawat ma'al banat asabat degan qoidani chiqqan. Al-akhawat ma'al banat asabat. Yani Qur'on oyatida undan o'tsa balki bundan chiqmaydi. Degan hadisda shunda bilgilik. وأيضا من جهة النظر لما أجمعوا على توريث الإخوة مع البنات عندما أقلي دلدن قريبا بوسا قزلا با أهوالدا وغال بيشتقال ميراث الله عليهم بوغاشقا فكذلك الأخوات قز بيشتقال ميراث الله عليهم يعني قياس الأخوات على الإخوة وعمدة الفريق الآخر ظاهر قوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت بيمش آياتنا للقلدين يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ما ليس له ولد ليس له ولد فرزند بمساعدة هذا قصبة فرزند بارينجا لأن كم ولو ما يدود فلم يجعل للأخت شيئا إلا مع عدم الولد ليس له ولد وسأنتم ولا أخت لب أخت الله لا يدرين لكن ولد وقاسو أخت لب ما يدرين مزمن شدورين جمهور bunun kartarında cevap verdi. Cealu ismel veled huna ala dhukur dun al inath. Ya da veled deyince ugal ballarının körüsü doğru. Ayetsin dunal ne soşunda başın vağuz gertattık biz. Ka başka ayet geldi. Kızılları babası meydan kızları. Akıllarını tutamaydı. Ağaçları olsa kızılları ıhtilaf var. He, ne şunlar? Beytine oğlu olsa başka ağaçları biraz alamaydı. Eğer kız olup kalsa
Onu da zari alalaydı dedi. Ha? Ya cumhur hazır. Meyitden kız olup kalsa uğal bir tutukkanları alalaydı dedi. Bundan kız tutukkanları lazım. Yani aslı bu, uğal bir tutukkanları alalaydı diyen icma var. Daha önce ana kıyas kılır. Ama daha zari kız olup kalsa ahavat alanmaydı. İhval alaydı. Ahavat alanmaydı. Alanmaydı diyenge bana leyse lahu veledun diyenti bana. Bu birtmu veled. والجمهور حمل اسم الولد هنا على ذكر دون الإناث إن امرؤ هلك ليس له ولد ذكر ولا أخت من تشنه لو كان قصبة لو قاسة أنا أخت اللي يردون وأجمع العلماء من هذا الباب على أن الإخوة للأب والأم يعني الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة للأب bu ikki tarafdan tutashgan tuqqan bo'lgan ekan, ikki tarafdan tutashgan tuqqanni merosdan cheklab qo'ydi dedi. Ana meros huquqini mahrum qiladi-da. Qiyasan ala banil abna'i ma'a banis sulm. Meyitni o'zining o'g'lilab, andan o'g'lining o'g'lilab qolsa, o'zining o'g'li birinchi darajalik yaqin tuqqan bo'lgan ekan, ikkinchi darajalik nevrini merosdan mahrum qiladi. Undan ekan, mana masaladimi, dadasi onasi bir olgan aşıqqa tuqqanlar onasi boshqa bo'lganlarni merosdan mahrum qiladilar. Darajasi tuvan bo'lg'achqa demoqchi ekan. Dadasi boshqa, ona bir. Dadasi boshqa, ona bir. Mana ta'tira. Bu ta'tira ba'din duduq. Ashabul furud. Ulu alıdı. Tam şurada fisolit. Ulu alıdı. Aşu. Vela akhla uqtun falikul wahidun waslu fa in kan wa akthar min dalika fa hum shuraka fi thuluthi. Bu ashabul furud olib ketdi. U alıdı. İkhwa shiqqa Osman alıdı diyor. İkhwa shiqqan ta'siban qabqanlar alıdı. Nega haj qilmaydi. Anda muamasında cumhurning qarashida İkhwa li-abdadisi bir qarindoshni to'sab qo'ydi. İkhvalar onda to'sab qo'ymada, bu to'g'ri gap yo'q, lekin ashabul furud bor. Onu to'sab qo'ymaydi. Unda jiqra qasada to'sab qo'ymaydi. Demak, bular qiyas qiladi. Jumhur qiyas qiladi. Hajbul hirman qiluvdil mushada datto. وقد روي ذلك في حديث حسن من رواية الآحاد العدول عن علي رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم أشقاء دمشقين أنا بدسن بردمشقين يتوارثون دون بني العلات bular verasa alaydi, lekin banil allat alanmaydi dedi. Yani banil allat degan g'ayril ashiqqa, yani bularning dadasi bir, onasi boshqa. Bir hadis bor, al-anbiya banil allat, abuhum wahid wa ummahatuhum shatta. Bunlar bu hadis. Ayan banil umriga. Ayan banil degan ashiqqa demek. Bunda bir hadis keldi. Bu hadis sahih bo'lsa, uni nas bo'ldi demek. Haj qildi Allohga, nas bo'ldi. Bu Tirmizi ve Ahmad ibn Majah rivoyat sanaduhu hasan. Çünkü bunun ravilerinden birisi de ajraqli gap bo'lg'ishda hasan degan. Ve ecma'al ulama ala anna al-akhawat lil-ab wal-um, yani akhawat shaqiqat idha istakmalna thuluthayn, uchdan ikkini bo'lgan holda fa innahu laysa al-akhawat al-ab ma'ahunna shay'un. Çünkü bu ayollarning esi uchdan ikkidan olmaydi. Undan ekan bu uchdan ikkini bo'lsa وترى أخوات الأب اسمه ألمايدو كالحال في بنات الابن مع بنات الصلب وأنه إن كانت الأخت للأب والأم واحدة أجل برلم أخت شقيقة ولا بقاسة فللأخوات للأب ما كنا بقية الثلثين وهو الثلث بروغان ديكن دوب قانشا قالتا نصف مالتا نصف مالتا ثلثين طلقلاشون sulusni al-akhawat lil-abga berib etamiz. Lekin bu akhawat shaqiqa birinchi qo'lab masalan sulusini bo'lgan holda uni o'taymaydi. Sulusini olmaydi, yerini olgan holda andin al-akhawat lil-ab kattagan oldidan birini oladi. So'ngra sulusini to'liq ketadi deydi. Fal-akhawat lil-ab ma kunna mansingida. Bo'lib qolsa ma kunna.
أخوات وغنك بقية الثلثين بقية الثلثين وأنه إن كانت الأخت للأب والأم واحدة فللأخوات للأب ما كنا بقية الثلثين وهو السدس ما كنا إن كانت توجد أخوات إن كانت توجد أخوات للأب فلهن بقية الثلثين وهو السدس شو بالقاسم واختلفوا إذا كان مع الأخوات للأب ذكر أخوات الأب بالنسبة وغل أشنا بتقنن برسول قاسا فقال الجمهور يعصبهن ويقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين بلا عصبوا لك دور يعصبهن ويقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين يعني مشو bir o'g'il bo'lganlik uchun shu bishtiqalla dadibir bishtiqalla asibaga aylanib ketadi. Ondan kattagan shu o'zi olgan ta'siban olgan molni zerdakar muslihazul sen bo'lish bo'ladi deb. Kal hal fi banat al-ibn ma banat as-sulb. Shunga o'xshash. واختلفوا إذا كان مع الأخوات للأب ذكر الأخوات الأب بيجيب معه أخوات dadisi bir asinglar ekan. Bununla birga dadi bir aka yaxtini mislab qalsa, o'g'ilni mislab qalsa, bu chaqda bu Muborak. Muborak. Shu Muborak bo'lishi kerakmi shu? Shu zakarli أخون تسيقول مع الأخوات للأب أخ ذكر فقال الجمهور يعصبهن ويقتسمون المال للذكر مسعدن يعصبهن الجن أشون عصبة قلدلو يملك الجن عندن تعصبا أغن أشمالنا بلا للذكر مسعدن سين بلشدو كالحال في بنات الابن مع بنات الصلب بنت الابن لا بنات الصلب بلا قاسمه أسدا بنات الابن بنت الصلب بوغن أغن ألميته ألميته لكن بنات الابن إسدا ابن الابن مثل بلاب قاسا شلون بو أولاد الابن همنا عصبة قلنا تطلام بنت يرمنا بوغن كي كبارنا شندالم ألبته شو وخششلام معلومة ما شندا بركة كلاب تدور إدم يقال لما يقولون كالحال في بنات الابن مع بنات الصلب lekin yuqorida bu o'g'il bo'lmasa mavlu ololmaydi. O'g'il bo'lmasa hech nima ololmaydi. Agar shu o'g'il bo'lganlik uchunlarmi qizlar oladi. واشترط مالك أن يكون في درجتهن. İmam Malik şu derecedeki bo'lish kerak dedi. Yani şu derecedeki. Onun ballari bilan qaz bo'lmaydi. Şunun o'zi bo'lishi kerak. Şu derecedeki tuqqan bo'lishi kerak. Onun bazıları kalmaydı. وقال ابن مسعود إذا استكمل الأخوات الشقائق الثلثين هنا أخوات الشقيقات ولا ثلثين أبقوسا فالباقي للذكور من الإخوة للأب دون الإناث. بس يقول مثلا بر ذكر أخ لأب أخوات لأب أرزق قاسا بوهم ميلان أولد يعني Kızlar alıdı, oğlanı alıdı diyen. Yani bu İbn Mesud da oğlanı alıdı, kız alamaydı. Bu aslında mübarek olmaz. Başkalarının isminden mübarek olmaz. Özür şundan aladı. Ve bihi qala Ebu Thawr ve khalafahu Davud fi hadhihi mesele. Davud Zari'a yani bir meselede bunun başkasına qaragan. Şu İbn Mesud'un qarashiga yaqin qarashni tutgan. Yuqorida bayon qildik bu. Lekin miyad qubab ما موافقته له في مسألة بنات الصلب وبني البنين. بني البنين بوغن أهوالدا بنات الصلب بوغن أهوالدا أي ابن الصلب ألده بنات الصلب ألمايdı diyen. Ma İbn Mesud'un karşılığı okşaş diyen taşımda. Lakin ma meselede ya tutulur. فإن لم يستكمل الثلثين بنات الصلب وبني البنين de uğallam alalaydı diyen de. Kızla alamaydı diyen. Ma meselede İbn Mesud'un karşıga ketilmedi. فإن لم يستكمل الثلثين فللذكر عنده من بني الأب مثل حظ الأنثيين. Bu yukarıda bir kadın öttü bu mesela. Ama düğün kidası tuttuğu
وذهب أبو ثور وداود أنه إذا استكمل البنات الثلثين أن الباقي لابن الابن دون بنات الابن يعني. كنا في مرتبة واحدة مع الذكر أو فوقه أو دونه أن الباقي لابن الابن دون بنات الابن يعني. الميادة هم استنقلوا ده بتشتري ما مثلا قزلامة الله ده بتشتري فإن لم يستكمل الثلثين هنا ثلثين طلق أمغا أخلطا أقزل الله يدون فلذكر عنده من بني الأب مثل حزل الأنثيين دعوانك بني الأب ديان شو إخوة نما دعوانك أغل مالده قزل مالده آيادا أغل مالده قزل مالده ميادا أغل مالده قزل مالده لكن أغل كسر مالده إلا يكون الحاصل للنساء أكثر من الثلث فقط لم أشعر aldığan nesibe altıdan birden eşip ketip kalsa kel hal fi bint sulma ben ibn bu çağda altıdan birge düşürüp koymayız altıdan birde aşırmayız çünkü ayette ahun uxtu fala sudus dedim altıdan bir degan birden var altıdan birde eşip ketmeyi onun nesibesi deb turuldu وأدلة الفريقين في هذه المسألة هي تلك الأدلة بأعيانها الشكر مسألة كالترجان دلالة وزشوري ولا تفصيل بيان فضلك وأجمعوا على أن الإخوة للأب يقومون مقام الإخوة للأب والأم عند فقدهم إخوة الأشقاء يقالت إخوة للأب شو إخوة الأشقاء تردون كالحال في بني البنين مع البنين خذ مثلا oğlu olmasa şu oğlunun ornunda oğlunun oğlu desep turan boğandaki lağım ve ennehu izâ kâne ma'hunna zekerun assabahunna aşuların işide oğal kırındaştığını sorap kalsa aşuların hemmine kızlarını oğal hemmisi buldu asabı bulup gitti demek ihva aşıkka es asab etti bunun ornuna ihval abdesiyen diken çıkıp işini bir oğalla bulup kalsa ihva aşıkka olsuştan asab bulup gitti bir yebda bimen lahu fardun musamma şuna kanaklamaz aldılar belgilengen farzigisiga bir nasibisini beramiz thumma yarithun al-baqi lidhakar misl hadd al-untayn onun imkanida al-ikhwa lil-ab qanaqdan qanunna shundan ta'asiban supurib oladi kel hal fil-banin xuddi baninga o'xshashadi o'g'illar o'g'il bo'lmagan holda kimonatda ibn ashul oladi إلا في موضع واحد وهي الفريضة التي تعرف بالمشركة. فقط bir masala var. Bunda başka şirk. Yani bunda ihtilaf var. المسألة المشركة degan. المشركة yoki المشتركة. Ikkili ism batıldı. Yoki al-hajariyya deb ataldi. Yoki yamniyya deb ataldi. Yoki himyariyya deb ataldi. Shu vaqada kelgan bir so'zga chiqiblamashni ataladi. Bu masala musharraka degan yoki mushtaraka degan nima iborat? Maktabga kelgan bil musharraka, mushtaraka emas. فإن العلماء اختلفوا فيها وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها bir ayol o'lib ketish naman er qilib qoldi onus qoldi onun bir tuqqan qarindoshlar bor ondan shaqiq qarindoshlar bor فكان عمر وعثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم يعطون للزوج النصف الزوج يرمي الله نمان نمشون لعدم وجود الفرع الوارث بل بمانك وللأم السدس أنسى ألدن بنالدن وللإخوة للأم الثلث أنا بالروغان تقالره üçten birini aldı. Nişan bu ashab-ı furud mu? Bu musul sulus sedan gibi yok bu ashab-ı furudumuz şey. Ashab-ı furud yani sulus da şunda belgelenen nazar aldılar ashab-ı furud değil. Ayet-i zugana mirasat ihval diyende ve in kana racul yuratu kalata awratu walav akhun aw ukhtun li kulli wahidin minhum sudusu فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. عندهم الثلث يعني أصحاب الفروض ما هو. فيستغرقون المال. شونام أشندا بركاسك فرزقلرجع اسم مخمر. فيبقى الإخوة للأب والأم بلا شيء. هذا إخوة الأشقاء قرب طلده. إخوة الأم وفرزقلرجع أب طلده. Uzun kişilere bu ihva aşıklar kurup kaldı. Çünkü ihva aşıklar bitti.
Asaba. Asaba. Ular farzandlari bo'lgandan keyin qapqa saldigan qamsa olmaydigan. Bunda taqsim qilib kelsak farzandlarga hech nima qolmadi. Ya chataq masala bu. İhratat aşıkkanlığı iki tarafın çıktığı hatırında Bunda murakkab masala yo'liqdi sahoba kiramlar. فكانوا يشركون الإخوة الأب والأم mana shuna bu ikki tarafdan yaqin kelgan bu qarindoshlik quruq qolamo deb mana xito urug'un meros taqsim qilibdi. Ya'ni Hazrat Umar boshda taqsim qilmay nima qilgan? Ya'ni bunda holda bu oyatdan kelgan bo'yicha bizning bir keldigilarga lizzawjin nisf va lakum nisfu ma taraka azwajukum degan ekan, uni nisfni ba'da undan keyin anigan fayummen sudus desa ba'da İhvanlarımızga ayette mana avratun ve lav ahna uhtun kullu wahid minhum sudusatu uni bari bir kasım tüyüp ketdi. Tasiban ihva shiqab nas qammadı. Qammagandan keyin bunlar mushu merasdan quruq qolganlar, mush qarindoshlar ihva shiqqanimda voy Hazrat Umar bu bizning dadimizni yo'q hisobli ko'zlar. Dadimiz bor. Dadning o'rnida boshqa bir odam bo'lganda hep anna abana hajaran fil yam. Denizde taslatken bir çalmadak mısın? Şuna taslat tuttuğunda çıkıp yokup gidiyor. Yok. Ya ki hep abana hajaran bir taş. Ya ki himaran. Yani insanımız yok isapta sanat dostlar biz yani ihvali okşaş. Bizim ihvali yani. Bunun artık ihvali ab. Bundan sonra bizde iş bırakalım. Yani şu mesele haceriye, himyariye, yemmiye degandek atılıştıran şu nümeden keptalan. Şunlar bu da oylap, rast bunu texim yakın tuttan dursa, bunu tuvarak tutkan birip bu yakın tutkan kurup koysa, bu mağdayakda bulağandın tan tahsim bagen. Hazreti Ömer'den keyinki işim var. Fekânu yüşrikûna al-ihval al-ab vel-um fi-thulus mana. Ma'al ihval al-um. Yattasimunahu baynahum lidhakari mislu hazzil unthayayn. Demek bunu o'xshash qator sanatda. Shu qator qilyapti. Ashabul furud qilyapti shuni. İhval umumni Qur'on zikridan ashabul furud dedi. Yoki ihval shafiy Qur'on zikridan buni qanday qilib nim dalil olsa bu da aqli dalil. Bu mujunda eng yaqin bo'lsa bu alanmay bu tuvrak odamlar qiladi degan aqli dalil. Ansiz yo'g'an bu ihval umum emas. İhval vel ab. Bu asaba. Mesela baş asabalardan baş bölgelerine eş mukammel işlemler var. Bunda Şu meseleden xas. Muşu meseleden xas. Muşu meseleden xas. Muşu ahvalda zararında biraz kalmadı. Başlarda biraz kalırdı, alırdı. Bunun çoğu mesele yok. Az asın çıkarsın nasıl alırım bunu. Ağlandaki kurup kalmadı. Peki mağadan da bu ağlandaki bunu kurup kalsa bu kandaga da cevap kalır. Başka asabadan biraz alanmagan ruhunu başkan mı? Hoşuna da. Bunlarda bir nasıl muhtemelen ya. Ya bu bana hoşuma. Muşu meseleden xasmış. Mesela hazırlandım ben tüyep bitken öyle alışırık. Bak tüyep katmayı hazırlanmadı iş tutarsan Ma meselede iş kalmaydı. Ma meselede adına iş kalaş yok. Ya bunda oldu ya bunda oldu. Bunun başka çare yok. Şu muşu mesele xas bir hüküm oldu. Ha bunda kallıda ötmeydiğen ya ki şunda ayet gezittiler yeri bu boğaçka şu ulamalar kılabaşı onun icmalar bunu yürüttü. Demek yani Hazreti Ömer qanday qildi? Rasul buluq bo'lmasa bo'lmaydi deganda uni shu qator sanatdi. Ba'da va bit tashriki, tashrik bo'lgandan keyin masalan musharraka degan, mushtaraka degan ism musharraka ekan. Ashulaga biz qaytitimiz, qo'shitimiz ham. Va bit tashriki qala min fuqaha al-amsar Malik va Shafi'i va Thawri. Mana Malik va Shafi'i va Thawri mushu qarashni tutgan. Va kan Ali radhiyallohu anhu va Ubay ibn Ka'b وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم لا يشركون إخوة الأب والأم في الثلث مع إخوة الأم في هذه الفريضة. بولان دا ختم عليك. والله بعملك. القرآن دا بعملك. ولا يوجبون لهم شيئا فيها. ليش بعملك؟ وقال به من فقهاء الأمصار أبو حنيفة
وابن أبي ليلى وأحمد وأبو ثور وداود وجماعة. لمن ما جمهور هذا؟ جمهور يقولش قالوا جمهور اسم بعده. وحجة الفريق الأول أن الإخوة للأب والأم يشاركون الإخوة للأم في السبب الذي به يستوجبون الأثر وهي الأم. إخوة للأم نم سببتن ميراث alıp verirler. Anı bir oğullıktan değil. Bunlar إخوة şıkkâmı aştırıptın yani tutaş okşar. فَوَجَبَ أَلَّا يَنْفَرِدُوا بِهِ دُونَهُ. Ondan iken ulalanmay. Bulalım aldığın boz bulmaydı onu. Tanılış lazım. Esli cıkılış lazımdı. Cıkan Müslüman da cık aldı peygamberden yok bizde. Hatta cık bilemeyiz. Peki hiç bunu kıskanı asıl. لأنه إذا اشتركوا في السبب الذي به يورثون miras ne mesela Allah etmese anının balısı boğallıktan vecibe yeşteriku fil miras nolken bulum anının balısı okşaş miras Allah işkerek tuttu ve hüccetul fariq الثاني cumhurun Ebu Hanife ve cumhurun karşı ennel ihvete şakâika asaba ihve şakâik asaba zaman bunun itibak zemmeler فَلَا شَيْءَ لَهُمْ asaba deyince bazı ismi değmedi. Kaçan? İza ahatat faraidu zevs sihami bil miras. Mançek aldı da Allah Teala Kur'an'da bekitken farz ilgilere elip kase miras eşit kalmaygan bolsa bu asaba isnası alınmaydı. Bu amele fakirgen kayda. Ve umdatuhum degan yana bir başqa qarashga özlami delili var. Başqani matx bo'lgan delil dedim. Abu Hanifa'nın delili kuchliq ma'no. Qarshi tarafkini rasmiy matx bo'lgan delil var. Ve umdatun bittifaqil jami'. Qarshi tarafmi ma'qul qilgan delil var. Mesela ma'noda siz ma'qul kirasiz. Nima yani ma'qul qilishingiz kerak demak. Ala anna man taraka zawjan wa umman mana iri qapqasi nisf shunama va umman as-sudus va akhan wahid al-um. Ona tarafdan bir qo'saq bir tuqqandan birisi bor. Zaman buni sudus ketdi. Va ihva shaqaiq 10. Ondan bir tuqqan onu dada shaqiq bo'lgan bir tuqqandan 10 bor. Ihvali undan misva. Ihva shaqada 10 bor. Musha ahvolda 10 yagun undan chiqib olsin. أن الأخ الأم يستحقها هنا السدس كاملا. مش أهوالدا أش أنا ترتم بوغم برتقالة قلت دمرنا بكتمنا. والسدس الباقي بين الباقين. لأنك ما هذا أجر إيش قارن أهوال ما. جكر مثلا إيش نبغى أسمعني قلم ما. ما هذا إيش تو. قلت دمر أشتاني كن كنالد. يتدمر أسمالت. تقدمر أسمالت. قلت دمر إيشته aldı. Peki ağam bilen Unelenge bu oltudan birini çeşimdi. Küçük namlı çıktı. Daha ki neticede kanalda asıl patladı. Ahli olmadı. Altıdan birini toluk aldı. Mavu her birisi altıdan birinin undan birini ağam buldu. Yani ağam unesse çık ağam buldu dedi. Ma'annahu müşarikuna lehu fil Yani hemmisi şu un biştuktan hemmisi anıda okşaş bir tuqqan. Bir altıdan bir ağamla okşaş bir tuqqan. Ondan keyin ma'noda siz nima uchun ashulaga okşaş, bir tuqqanga okşaş birimizni eslamasa. Asli ma'noda dal tushmaydi. Av butun mahrum qilayotgan ahvol. Ismi qolmagan. Ma'no azraq nas qolgan ahvol. Lekin shularni bu ilzam qilib, asli ma'no tashrik qilsangiz bo'lmaydi. Yani hammani altıdan bir ondan kalan yani bir altıdan bir yani şu senle şu 11 aydan tan taksim qilishni desiniz olmamdı. Onda demediniz. Daha ki ma'lum şu qoidaga bo'ysunishimiz lozim. Yani ish qilsa tegadi ish qilgani, az bo'lsin ko'p bo'lsin. Oshmasa olmaydi degan qoida. Demak oyatda birinchi masalada biz talashlar qilgan masalada hajbi hirma ma'noda hajbi nuqson. Yani hajb desak bu biraz qamdı deymiz. Eş qammagan. فسبب الاختلاف في أكثر مسائل الفرائض هو تعارض المقاييس واشتراك الألفاظ فيما فيه نص. Nonken bu şu miras meselelerinin köp kısmında talashta sebep bo'lgan ishlar qiyosning bir-biriga zid gap qilishi. Yana oyat hadislar kelgan so'zlarningki aynı vaqtda bir qancha mazmunni ifodalab qo'ydigan unda mushtarak bo'lganligidan. Mesela velat degan
Bu zakar bilan samdo, zakar o'tgan tarish samdo degandekmiz. Ukht li ab va shaqiqami yoki ummu faqatmi degandek. Vallohu a'lamu bis-sawab. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.